nje lapho ku meditation yiyo le DK ime kahle mayime lapho kuthi angithi imbumba ngibona ukuhlangana kwamakhosikazi yabaqonda ngqo amadoda ayikhuluma ngeAfrikaans amakhosikazi siyabonga Phokoza mangi jeqeza emuva ngiyankema ngishawe yithwabe mangikhumbula iSharpeville ngilala ngingadlile bekufanele singabalibali kepha sihlale sibakhumbule kwathatha ukuchitheka kwegazi phela amalungelo abo nawo lonke lonke babewazi bafa bazi befaza imbewu yokulingana bechitha ukuphathwa kodompas hayi ngoba bedom basilwela thina sizulwane sazala izingane ezikhululekile umbuso wengcindezi nokucwasa ngesenzo sawo wagcina uwile njengeBhabhiloni yasendulo wagcina uguqile sathola safumana ukulingana esingakaze siphuphe ngakho ku-1960 wadingisa imbokodo yagcwala amaliba kunalokhu sisazikhotha amanxeba sizikhotha amanxeba encindezelo sizikhotha amanxeba okubandlululwa halala ngamalungelo abantu wazini wahlonipheni hulumeni wavikele singabuye semuke wona ayisubmit le inyanga yezinyembezi ezingusizi 1960 sengizwa ngendaba engabe iqiniso ukuhlukunyezwa kwabamnyama ngenxa yokucela inkululeko ezweni lasemhlabeni umbuzo kuphela nje akuyona into etheni iqhawe lethu lisafakoza nkosi khuluma idilika jele sikelindele isililo okucula iculo ley'ndabuko isisho sithi umuntu ngabantu ababezwelana nama benduduza bekezela kusazophinde kulunge futhi babekhohlwa ibala ngangafana kepha kuyophela sofani yohlangana 1960 izinyembezi abazali belahlekelwa ukusana nolwamiselwe lephepheni baningi abangenanga phansi kwenhlabathi belela amalungelo sithule siyavukela namuhla ukujabula abantwana bomama baphenduka izigqila zezidakamizwa enkundleni yendlala badlala ukulamba nokweswela le ndaba yangethusi izwabo usethi umgwaqo umfanele nakasayiboni impumelelo ngizamile ukubonisa indlela kepha yena wangidikazi ukuthi abemanzi la chithekelana igazi eSharpeville umanina senibulala amalungelo nimvalelena amehlo nomalungelo ngoba bezobona ebesiyakhuza mama ngani wangicisha ilungelo lokuphila ukube mama wabhala igama wathi ngumpilo bese ngishiya emtholampilo noma mama ubhala igama uthi nguAmahle bese ngishiya kosonhlalakahle noma ngazi ngiyalifisa ulwazi lokwazi kazi babe kupha abakini kwaqhubekana emqondweni ngesikhathi ngishiya emgqomeni yebo sonke siyawenza amaphutha kazi mahinde engaki yakulutha uzungazwenzela ngaki iphutha noma ngilambile mangicabanga lento ngiyasutha yebo sengimdala kodwa ngiyafisa ukukhala ngiyazama ngiyazibamba ngibalekela ukukhala ngoma yazi ngiyacabanga nje sengithi hawe mayibene ngangikhulisanga mama ngihamba ngicisha ilungelo lokuphila benivile phokoza ukube ngangazi ukuba bomthetho banaqiniso ngokwanele ngangeke ngizamsiza uthi ngowesiliso sekhulile ngokweminyaka kanti kade kwasangiphilekela kamthaniya uthi abantu sebaphenduka umhlambi kazela usile impela ukube ngangazi ngangeke ngizamsiza khulumeni sisi isizwe sakho sisalile abesifazane bakhala mihla namalanga kanti isipilo siqhuma njalo ukushona kwelanga inzela abantu iyabulawa kanti izingane zanukubezwa khulumeni siza bathi sikhathele lezigi nomkhuba impela nemvelo ithi sikhathele ihlahla sihlebeza kanti izihosha sithukuthele sithi sikhathele lemphefumulo ngenacala iphumela lapho impela khulumeni siza ubiselandisa ngempela letsabhale lencwadi uthi kube ngangazi ngangeke ngizamsiza uthi ngitheni landisa omunye wezomthetho wathi thula wena sigila mkhuba ngaqala ngacabanga kanti yini sigila mkhuba okubuhlungu ngizama ukusiza wesifazane lethuba egila umkhuba kanti nomunye nakho besemgila umkhuba bangiphuca amalungelo okukhuluma kanti ngonyaka ka-1960 alwela amalungelo kwachitheka igazi eSharpeville uyoba mncane ubeke entendeni ngamhla sixoxe ulimi longazivumeli siyibeke ngamagama ikhulu kakhulu isinganisho nezinyembezi akusakhaleki izinzala abantu ezavundisa lo mhlabathi zalala uwaca ngomunye unyaka zilwela ukukhululeka uma sihamba singahambi seqalaza ngoba sisaba kepha uma ngibhekisisa konke kwasetshenzelwa emuva kuphenduke ithi sijikelele isisu notshwala akusabhekele zihlosa sesigwansile zincelisa izikhumbuzo zingumsulwa bazo obalahleka zingahlosile ubuntombi bazo sebungumcabango oluvindi osithwelele iphupho elibi elingadluli salwa namanje
siyaqala silola abantwana bethu esesibanga nodanga yethu asebelibele amalungelo alelwa yilezi zibeletho namuhla esezihamba zihambe zidle kudanga. Ngathi ngiyagana ngagana unwabo, indoda eshintsha amabala kwakushiyana ngamabala. Ngabona konke okwalo mlando sekuyafika. Ngathi sengiyabona ngalowa nyaka wesigameko 1960 eSharpeville omama bephenduka imhlatshelo beshiya abantwana emakhaya bekhala nami ngiyakhala. Angisakhalela igazi lapha logazi abaphangalana ubuthongo bokufa balala belala nenkululeko mina ngiyakhala sekudlula iminyaka ngiyabala. Labantu abalolubala bekhala namhlanje liyamalungelo siyabanga ukudlala sibulawa indlala. Bekuthiwa sinelungelo lokudla kodwa sisodlala isingenazo nensizwa zokusiphilisa sikwazi ukulwisana nendlala yazi. Ngiyakhala ngikhala nje ngiyabala. Labantu abasaqonga imihla namalanga kodwa banelungelo lokuphila kanjani? Inamdlangule hambi baphuthi impilo ngiyathemba lokuphila le yaziyona impilo yazi. Anisibizela abalaphi bendabuko bazokhuleka. Baphehle nasithongeni kwehlike lo mlilo. Hleza amalanga amavutha eSharpeville sakhihla imlingo phela leli sekuyilaka lokhokha kuseyona impilo. Sesisaba nokuphungaza wona la malungelo. Phela nakho ukuphungaza sekwaba yingcuphe. Kumele ugawule uzibheke nezikhali zakho uzicuphe phela yonke imicimbi yaphela ngesihluku hayi. Konakele eNingizimu. Ulondi umbongikazi. Lady DK namhlanje kumlalelo osilalele kwikhala amaciko lapho esihlanganise khona abantu abasha ababhalayo beqhamuke endaweni ezihlukene ukubenza ukuthi lo msebenzi esiwenzayo sisebenza sindawonye benza inkonzo abazani kodwa benza inkonzo ndawonye abazokwazi ukuthi bayithule kumlaleli ibe umyalezo eyilalele esekhaya. Nizizwa ninjani ke lapho ukuthola ithuba lokuba sokhozi namhlanje?